kwenzakalani la kanti uyena mangabe efika ebusuku ngile uza kumina njenganengane yakwabo umfo wabo bese ngithi mina kusho khona isilwane esifike silale eceleni kwabo ngoba abantu babathanda besheshe begijimisa ukuthi isilwane bengayifuni into bethu ukuthi yini edala leyo nto leyo. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha ushaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngimbingelele nginamukela umhlaba wonke nasendaweni zonke laphunyela khona lo mfanekiso oqoshiwe ibizo lami ukuthi usanda kusijoyina kule channel impunga yeSintu TV ngumlekeleli umfoka Mbanjwa umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga kathumbula uchacha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhomo kanti ke mina insizwa zengibiza ngonduna kaNdaba untombi ziyamncumela insizwa zemkhombi silene sincane saphuma ehlathini kuseni ngobhili sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugqamgqama umsathe enkakane lakhe lathi ngahamba ngithese lo sitha lathi ngahamba namuhla ke bafowethu angihambi ngedwa ngihamba naye umni wethu ngiyambona uyatatazela kumanje uveva amadolo kuzindlela nje engizisho ngayo ngisasho omkhulu ngithe ngiqala ngisho omkhulu ngambona etatazela ngingakangeni ngigxile ezibongweni umni wethu asikubingelele kwimpunga yeSintu TV. Cha mfethu unjani ngiyaphila mina cha angithuki kodwa ake sikhulume la uyakhilima ufuze wampofu kangaka ngazi noma ngimbona ngedwa angenimubheke babuka useyakhiliwe uyakhilima umni wethu nama light la mhlawumbe nomthelela kodwa ke umbuzo engifisa ukubuza uma ngathiwa ngiyakhilima mina umkami uzenzani ngoba phela ukukhilima kwakho ukuthi ahlale awe esibukweni mina ngiyimpunga yeSintu ngisuke ngidlula nje hayi ukuthi ngihlala ngigxile khona ngingasho ukuthi ithongo lingiphethe kahle na unkosikazi ungiphethe kahle. Cha mfowethu angazi ngikubona impela uyakhanya umpofu ngithi angibuza kufanele ngibuze phela ukuthi hayi kanti nomnotho enye into asimcacisele nombukeli ekhaya ukuthi ngoba nawe kokwenzeka lokho mfowethu bakubone ngelinye ilanga ungefani nosuku abake bakubone ngalo kusho ukuthi amakhehla namhlanje awahleli kakhulu ngoba phela amakhehla uma ehleli ngamandla phezukwami ngiyashintsha vele uyashintsha vele ngiyaqunqa uyayizwa lonto ayi umuhle namhlanje umpofu abanye bazangezwake kahle mase uthi umuhle bathi awu indoda yake yabaningi phela wakithi wena kufanele ngikuncome ekhaya egcekeni kunjalo mne wethu yeah yabona kule ncwadi le amava ahlabahlosini yeah ngibhalile la kule ncwadi ngesihloko mne wethu esithinta ukukhishwa kwesisu nokuphuphuma kwesisu namuhla ngifisa ukuthi sike sizogonyuluka kubabukeli bempunga yeSintu TV ukuthi lento yokuphuphuma komuntu uthola ukuthi owesifazane wakhipha ingane uthola ukuthi mhlambe kumama wakho okuzalayo uyachitheka ingane iphambi kwakho kwesisikhathi iyakwelapha ngifisa sibatshele ukuthi into engiyithanda ukuthi mina ngibe nengane mina eyachitheka yeah wena kwakhona umfowenu owaphupho mfowethu ngifuna mne wethu siphumele obala nje sibatshele ukuthi leyo nto iyinkinga kangakanani ayi ngiyakhumbula ukuthi ngemuva koba wena umsebenzi usuwenzile yokuyilungisela ingane imini wafika wazokutshela ukuthi lento kade uyenzile yahamba kahle mfowethu nginamanga uqinisile uqinisile abantu abadala bavezela wena umbono ojule kakhulu ngoba into yangidida kulo msebenzi angangikwenzela ngizange ngikutshela nayo yonke into eyinkinga wawungawazi kodwa manje mina ngathi ngilele ebusuku ngaphupha wena uhamba noma wakho ugqoke ijini eyiskin neskipa esithila ngisazi iskipa sasinjani ngathi mangikathi ngimbona umne wethu uhamba noma wakhe manje ngikubona uhamba noma wakho umne wethu kabe sengibona wena futhi uqhamuka kade ngathi ayibo lento lena ihamba kanjani lena
kanti ngizothi mangikutshela ukuthi hayi khona umsebenzi bekade ngiwenzile ngilungisela umfowethu lezo mpahla okhuluma ngazo impahla kade ngimthengele zona ngimgqokisa zona ngase ngibona ukuthi hey igcwele incwadi ngike ngithuke mnewethu uma ngizwa abanye abantu bethi ingubo akubalekile ukuthi zibe khona mhlawumbe kulabo bantu abasanalezo mfundiso kubantu nalabo bantu sebephethe lokho okuthi ingubo azibalekile ungathini kubona mnewethu mhlawumbe ngawakha amazwi okuthi mawulungisela ingane kubaleke ngani ukuthi impahla zibe khona into edala phela ukuthi impahla zibe khona fuze uma ingane isibelethiwe ngokukamoya wayiqamba negama ngendlela okade usukuyilungisela ngayo emsamo kubalekile phela ukuthi igqoke ngoba ngesikhathi iphuphuma yona lapha yana ayibinazi impahla uyabona le ndaba ethinta umfowethu ijule kakhulu uyazi ukuthi mina ngakamlungiseli umlungu umfowethu owaphuphuma kumanga ngoba igama lakhe lelo bengilahlekele impahla zokugqoka hayi kufakazwa lokho ukuthi manje umbukeli angiyeke ukuthi ngufakazi ngoba uzosuka athi umbukeli mhlawumbe ngiyafakaza nje kanti akazi ukuthi sisuka kude kakhulu nayo indaba bengilahlekelwa futhi ingubo zokugqoka zithi mase ngilahlekele ingubo zokugqoka ebese kwatholakala ukuthi umlu uza kumina njengomfowabo ngoba ngimdala ngithi manje ngale kwelamathonga kagqokile bese bembuza abantu abadala ukuthi wena ngane ugqokile ngani ebese ethi ubhuti unazi ngoba uthi ngothatha impahla kene bese kulahleka impahla yami yokugqoka kanti ithathwa uyena umlu ngingazi nami ukuthi ithathwa yini wemne wethu uyazi ukuthi khona umuntu njengamanje yena kanayo ingane yaphuphuma kwesinye isikhathi ukwathi umehamba mhlambe ebantwini beyohlola bafike bangaboni kahle bafike bathi unengane yaphuphuma ashaye phansi ngonyawo athi hayi mina nginayo ingane yaphuphuma agcine ngasithathi nesinqumo sokuthi ayilungise leyo kanti ingane yakwabo kanti ingane yakwabo uma efike ebantwini yakobheka bafike babona isimo sengane mabebona isimo sengane uthola ukuthi bacabanga ukuthi yakhe kanti ingane yakwabo kunomuntu namuhla mnewethu uthola ukuthi imali aveyimosha kanti uyiphucwa ile ngane yakwabo engenalutho yona edingayo eswelayo kunjalo yabona mnewethu lento le ngiyafisa ukuthi umbukele simtshele ukuthi uma unemoto ithayili guga libe impandla lingashintsheki uma unesicathulo siguga isicathulo sesitsheke ungakwazi ukuthenga esinye kanti ushawa ingane yaphuphuma uthi uyazama ukuhlanganisa empilweni akuhlangana kakhulu ngezwe lona mina mnewethu yabona nami lento le phela kubalekile ukuthi ababukeli sibatshele mina mnewethu lento ingihluphile kakhulu mnewethu yangihlupha lento unkosikazi lokho engitshela ukuthi lungisa lento nami umfowethu ngibambeke athi inyanga ngempela ayizelaphi kodwa lengasukuma khona mnewethu ngayilungisa yabona kukhona insizwa ekade ngixoxa nayo mnewethu namuhla yakagcwabe ngicizelela ngithi insizwa kethi yabona umuntu engane yaphuphuma ngiyacela ukuthi uyilungise mnewethu leyo nto ngoba izokushaya kakhulu wezwe lona manje mnewethu yingakho ngifisa ukuthi abantu mnewethu bayisukumele lento mnewethu bayisukumele mnewethu kakhulu bayisukumele mnewethu bayithole nale ncwadi le yona le ethi amavahla bahlosile ngoba ngibhalile kuyo uyazi ukuthi into engiyithanda ngale ncwadi yakho abantu bake bafone athi umuntu ikhona ingane yaphuphuma sebethinta mina ke manje bese bethi kodwa la emaveni ahlabahlosile kulotshiwe ngingenza njengoba kubhaliwe engizama ukuveza ukuthi mawususuphethe le ncwadi le awudingi umuntu ongakusiza ngoba vele ukuvula yona wenze njengoba nje kusuke kulotshiwe kunjalo mnewethu into angayidinga nje kuphela ukucaciseleka makukhona la engaboni khona ngoba phela abanye nomnewethu badinga ukuthi bahlahlelwe indlela omunye umuntu usuke engakwazi mhlawumbe ukuthi alifuna usizo lwakho ngokuthi umhlahlele indlela lezo lokho ngoba phela mnewethu khona enye into ebalekile ukuthola ukuthi umuntu ubulili bengana akabazi kodwa uyafuna ukuyilungisela emntwini mnewethu othola ukuthi ubulili akabazi kubaluleke kangakanani ukuthi abazi ubulili noma mhlambe uyakwazi ukuthi lento ayilungise ngoba khona umuntu ozibuza lokho kuma uyazi ukuthi ukhuluma ngobulili nje kunomuntu okuthola ukuthi impawu zokuthi ikhona ingane yakubo noma eyakwabo eyachitheka zikhona wezwe lento engishoyo ngokuthi ebusuku mangabelele bese kubekhona isimo sengane enokuqhamuka angayazi ukuthi isima kanjani
kanti bamkhombisa ukuthi kunengane eyaphuphuma. Uyabona nje mina umlungu ngingakamlungiseli bengilongihlusha ukuthi njalo uma sengilele ebusuku bese kube khona omunye umuntu wesilisa ongathiwa ngena uzongena embhedeni. Uyezwe lento engishoyo mase ngididizela kanjani kwenzakalani la kanti uyena mangabe efika ebusuku ngile uza kumina njenganengane yakwabo umfowabo bese ngithi mina kusho khona isilwane esifike silale eceleni kwabo ngoba abantu babathanda besheshe begijimisa ukuthi isilwane bengayifuni into bethu ukuthi yini edala leyo nto leyo. Phela mne wethu akufanele ukuthi sikuhlonize ukuthi yabona inkonzo enkulu nokhiyo omkhulu nesisekelo esikhulu sike msana kakhulu akufanele lokho nje sikuhlonize umuntu nomuntu kubalekile ukuthi inkonzo yasemsamo kube inkonzo ehamba phambili. Angithi phela futhi ingakho kuze kuthiwe mangabe unyakaza umsamo bese abantu beloku bethu uthwele kunjalo ngoba wena unyakaza umsamo abantu abadala bese beyakubusisa bese kuthi hayi ungabona ehlaba njalo nje uthwele. Ngitheka ngifisa isigeqa amagula siyabonga kakhulu kwembukelo Impunga Yesintu TV uthi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga wayengibeke ingalo nami ngimbeke yami mahlombe wayengibeke ingalo nami ngimbeke yami mahlombe wayengibeke ingalo nami ngimbeke yami mahlombe wafika inyoni yahlala phezu kwethu wafika inyoni yahlala phezu kwethu